Dobar dan gledateljima televizije Tuzlanskog kantona iz Göteborga. Kod nas je danas ovdje izuzetno živo. Više od 70 jezika slavi dan maternjeg jezika. Mi ovdje u Švedskoj slavimo ovaj dan. Ovo je najveći dan za nas i nalazimo se u Språk centru ili jezičkom centru koji organizuje nastavu na 70 različitih jezika. I imamo otprilike oko 300 nastavnika koji podučavaju maternje jezike, a ja sam jedan od šefova ovdje u Språk centru. I ispred svih nas željela bih da vam čestitam Dan maternjeg jezika. من شیرین مبللی هستم و زبان فارسی تدریس میکنم. روز زبان مادری مبارک. شلومو لبريثو كولا اونو اشمي بسيميو ومالفونو دولشونو سوريويو دي ولاية ديوتوبوري مسويت كومانو ويومو دولشونو امهويو هوي بريخو امبرخو สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอดาคนสวย วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันแม่ภาษาแม่นะคะแล้วอยากจะฝากความทำอะไรน้อยช่วย Maligayang bati sa araw ng Inang Wika. Ako si Marlene, nagtuturo ng Tagalog dito sa Göteborg. السلام علیکم. نام من سرایا کریمی است. معلم زبان دری هستم. و دیگه چی بگویم؟ Dobar den na site i vi go čestitam danes denot na mečiniot jazik i sekako vi go čestitam i rodendenot na vašata televizija Tuzlanski kanton. Vi blagodaram. Ubav den. Slav, min naum razawa, mamostaj زمانی کردی سورانی لیروا دموید پیروزبای خوم بگینم به همو او کتابیانی که زمانی دایک دخونن و به تایبتی اوانی که زمانی بوسنی دخونن. زور سپاس. Naš maternji jezik je dio nas, dio našeg identiteta. Bez maternjeg jezika mi nismo mi, nismo su. Bosanski jezik ima jako veliko mjesto u švedskom društvu, gdje je jako cijenjeni svi naši nastavnici koji pogotovo ovdje u Göteborgu, koji predaju nastavu maternjeg jezika su visoko kvalifikovani, visoko obrazovani, izvode fantastičnu nastavu, na što smo mi jako ponosni. S obzirom da je bosanski jezik prilično star u Švedskoj, jer smo mi došli 10. Mi smo ponosni na broj učenika koji pohađa nastavu maternjeg jezika. On je izuzetno visok. Samo u gimnaziji imamo preko 105 učenika. U osnovnim školama i do 500 učenika imamo godišnje, tako da imamo nekoliko nastavnika i pokušavamo naravno da čuvamo naš identitet, da ga zadržimo, da održimo kulturu identitet. Ja moram nešto da vam kažem, a to je da ne mislite da se simboli i detalji iz Bosne i Hercegovine nalaze ovdje kao nekakva dekoracija. To nije tako. Ovaj stečak koji vidite iza mojih leđa, kao i masa drugih divnih reprezentativnih detalja iz Bosne i Hercegovine se nalazi širom Švedske i nalazi se evo i u našem Språk centru. Zaista smo vrlo ponosni na svoju kulturu, svoj identitet i na sve ono što smo baštinili iz Bosne i Hercegovine i zbog toga svega vrlo to rado dijelimo i prezentujemo. Evo i danas smo pričali o našim običajima, kulturi, sevdalijim cistecima i na jedan vrlo zabavan način predstavili sve ono što Bosna i Hercegovina jeste. Tillsammans skapar vi en ny norm. Vi firar språk, vi firar vår jord. I mångfald finner vi vårt ord. Željela bih i vama, televiziji Tuzlanskog kantona, da čestitam jubilej. Ja sam čula da ste ušli već u 4. deceniju i želim vam sretno, mnogo sreće u sadašnjem i u budućem radu. Ispred svih nas. thailändska modersmållärare och sen jag så gulliga kompisar från Bosnien. De är gulliga och jag hälsar Bosnien människor eller befolkning där hela världen. Och ni har så fina prinsar också, jättefint. Och kaffe, jättegott men
Vad ska man göra? Evo ja ću dodati da slavimo i jubilej televizije Tuzlanskog kantona. U svoje lično ime i u ime mojih kolega u Švedskoj želim vam svima sretan dan maternjeg jezika i sretan rođendan televizije Tuzlanskog kantona. Čestitamo! Čestitamo. Sretan dan maternjeg jezika. Sretan dan maternjeg jezika i jedno veliko mahanje iz pravog jezičkog kraljevstva ovdje u Švedskoj iz grada Göteborga.